بچه ها سلام. جلسه اول مورفولوژی اورال سیمولاسیون یک رو شروع میکنیم. سطر اول چی میگه؟ میگه مورفولوژی oluşumların şekli ve yapısını inceleyin, bilim bir dalıdır. میگه ما شکل و ساختار دندون رو قراره تو این درس بررسی بکنیم. سطر دوم چی برامون میگه؟ Dental morfoloji ise dişlerin bölümlerini tanımlar. Bu tanımlamayı Krohn, ağız içerisinde görünen kesim ve kök çene kemiği içerisinde gömülü olan kesim olarak iki bölümde inceler. میگه دندون رو قراره در دو بخش بررسی بکنیم و بشناسیمش. یکی کرون هستش، بخشی که در دهان قابل مشاهده هستش، و بخش دوم کök، همون ریشه که در استخوان‌های فک بالا و payın پوشیده şöyle ve جا گرفته. Dişler sindirim sisteminin önemli bir parçasını oluşturur. Dişler ağız içerisine alınan gıdaların parçalanarak sindirim ilk safhasını gerçekleştirirler. سطر اول بهمون چی میگه؟ میگه که دندونها در دستگاه گوارش و هضم نقش بسیار مهمی رو دارن و دندونها با خورد کردن و بالاخره تیکه پاره کردن گدالارن، یعنی مواد غذایی که وارد میشه که در دهان قرار داره، اولین صفحه گوارش رو بر عهده دارن. سطر دوم به اون چی میگه؟ میگه birçok memeli gibi insanlar da hayatları boyunca iki farklı dişlenme dönemine sahiptirler. Bunlardan iki süt dişleridir ki hayatın belli döneminde kaybedilir ve sonrasında daimi dişler çıkarak hayatın geri kalanında kullanır. سطر دوم به همون چی میگه؟ میگه که تعداد زیادی از پستانداران هستن که دو نوع ارزم بزرگتون چیدمان دندان دارن. Bunlardan ilki yani اولیش süt dişleridir, دندان شیری هستش که در چی میگه؟ که hayatın belli döneminde یعنی در زمان مشخصی از زندگی از دست میره و sonrasında daimi dişler çıkarak hayatın geri kalanında kullanır ve باقی مانده عمر از دندونهای دائمی استفاده میشه. سطر سوم به اون چی میگه؟ میگه süt dişlerinin daimi dişlerle yer değiştirmesi yaklaşık olarak 6 yaşında gerçekleşmeyi başlar. و سطر سوم به اون اینو میگه که جایگزینی و تغییر جایگاه دندون شیری و دندون دائمی در سن 6 سالگی شروع میشه. 6 yaşında gerçekleşmeye başlar. Dişler, دندانها، fonksiyonları یعنی عملکردها. سطر اول به همون چی میگه؟ çiğneme یا همون جویدن sindirim işleminin bir parçasıdır. Ön keserler kesme ve koparma işlemini gerçekleştirirken küçük ağızlar premolar ve büyük ağızlar molar parçalama ve ütmeden sorumlu yapılardır. Satır evvel چی بهمون میگه؟ میگه که sindirim işleminin bir parçasıdır. Yani بخشی از دستگاه گوارش هستش. ادامه سطر بهمون چی میگه؟ ön keserler kesme. ön keserler منظورش سانترال و لترال هستش. اینا کار بریدن و قطع کردن بر عهده دارن. در ادامه میگه که küçük ağızlar premolar و büyük ağızlar molar. اینو در نظر داشته باشین. küçük ağızlar premolar و büyük ağızlar molar. کارشون چیه؟ اینا کارشون آسیاب کردنه. همون دندانهای خلفی هستن که کارشون آسیاب کردن هستش. سطر دوم به همون چی میگه؟ میگه konuşma، صحبت کردن، فوناسیون، همون آوا و همین صدا و اینجور چیزا seslerin oluşturulmasında ve temiz bir telaffuzun gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. Yani کمک میکنن که ما یک تلفظ و صدای درست یعنی صحبت کردن و اینجور چیزا. سطر سوم به همون چی میگه؟ estetik، زیبایی. Dişler, dudak ve yanakları içeriden destekleyerek yüz hatların görünümü oluştururlar. منظورش چیه؟ میگه که دندان و لب به همراه
یناکلار گونه ها از درون خطهای صورت رو بالاخره مشخص میکنن. گفتیم چی؟ استتیک، زیبایی، چیزی که ما از افراد میبینیم که توسط دیشلر، دندانها، دوداک، لب و یناکلار ایچردن، گونه ها، لب ها از درون چیکار میکنه؟ خطای صورت رو برای ما نمایان میکنه. سطر آخر به اون چی میگه؟ میگه çene kemiklerinin gelişiminde hayatın belirli döneminde dişler kemiği uyayarak büyümeye etki eder. میگه دندانهای ما با تحریک کردن فک بالا و پایین، یعنی استخوان‌های فک بالا و پایین، belirli döneminde، یعنی در زمان مشخص، در یک دوره مشخص باعث رشد فک بالا و پایین میشن. چیکار میکنن؟ دندونها استخوان‌های فک بالا پایین رو تحریک میکنن. uyayarak. بچه ها رسیدیم به alt çene، فک پایین. alt çene kemiği Latince mandibula olarak adlandır. در زبان لاتینی بهش میگیم ماندیبولا. ماندیبولا tek parça kemikten bir yapıdır ve at nalına benzer bir şekle sahiptir. میگه که تک بخشی هستش، یعنی یک استخوانه و شبیه نعل اسب هستش. at nalına benzer. سطر آخر به اون چی میگه؟ alt çeneye ait kelimesi için mandibular sözcüğü kullanır. mandibular diş gibi. میگه در لغتنامه خب ترکا میگن بهش ماندیبولار و نمونه مثال بخوایم بزنیم ماندیبولار دیش گیبی، مانند دندان ماندیبولار. پس ماندیبولار چی شد؟ آلچنه، فک پایین، تک قسمتی هستش و شبیه نعل اسبه. بچه ها میریم سراغ اوستچنه، فک بالا. اوستچنه لاتینce olarak maxilla olarak adlandır. میگه در زبان لاتینی بهش میگیم ماکسیلا. سطر دوم، iki parçadan oluşur، از دو قسمت تشکیل میشه. bu kemikler orta eksende birleşir. میگه این دو استخون از محور مرکزی، بهتون نشون بدم، از محور مرکزی به هم دیگه واحد میشن، یکی میشن. Üstçeneye ait kelimesi için ise maksiller sözcüğü kullanır. Maksiller kanin gibi. در لغتنامه ترکی بهش میگیم ماکسیلار و برای نمونه ماکسیلار کانین گیبی، مانند دندان کانین ماکسیلار. پس وقتی گفتن ماکسیلار کانین شما کانین های بالا رو در نظر میگیرین. و بهتون گفت که iki parçadan oluşur، از دو بخش تشکیل شده. کجا به هم واحد میشه و یکی میشه؟ اورتا اکسنده، در محور مرکزی. بچه ها میریم صفحه بعدی، دنتال آرک و کوادرانت. Dişler çene kemikleri içerisinde alveolar suket adı verilen boşluklarda yer alırlar. میگه دندانها در سوراخ‌ها و سوکت‌های آلوئولار جا میگیرن، اونجا محل جایگاهشون هستش. سطر دوم چی میگه؟ alt ve üst çenede toplamda 3. molar varlığına bağlı olarak 28 veya 32 adet dişler bulunur. میگه بر اساس نبودن دندان مولار شماره 3 ما میگیم یا 28 دندون داریم یا 32 دندون. بذارین روی ماکت بهتون نشون بدم. بر اساس بودن این 4 تا که مولار آخر هستن، 3. مولار، بر اساس بودن یا نبودن اینها ما میگیم که یا 28 دندون داریم یا 32 تا. سطر اول چی میگفت؟ آلوئولار سوکت، در این سوراخ دندانی دندانها جای میگیرن، در این سوکت دندانی دندانها جای میگیرن.